Emakhosi esibili sahluko sesithupha verse 1. Ngalelinye ilanga kwesuka licembe labaprofethi laya ku-Elisha labe ngumholi walo, lafike lathi, buka lapha, le ndzawo esihlala kuyo lapha embi kwakho seyincane kakhulu. Sivumele sihambe siye emfuleni iJordani siyogawula khona tingotho kuze sitakhele indlu yokuhlala. Elisha wathi, hambani. Lomunye wabo wamncenga wathi, sicela mane uhambe nezinceku takho. Elisha wathi, kulungile, ngawuhamba nani. Nembala Elisha wahamba nabo. Bahamba baya eJordani, befike bagawula tingotho. Lomunye wabo wathi asagawula sihlahla, izembe lakhe lanyomuka emphini walo, lagcungela ikhatsi emantini. Wakhala kakhulu wathi, awu Nkosi yami, izembe lebantfu bengilebolekile. Elisha wabuta wathi, liwelephi? Wathi kube amkhombise lapho liwele khona. Elisha wagawula luthi, walujika lapho beliwele khona lizembe, lakhuphuka lantanda. Elisha wathi lithathe, nembala lomuntfu welula sandla walenyula. Phasi kwesihloko lesitawuthi nangisihlanganisa sathi gawula ngalokulonako. Haleluya. Sibona kuleli live laNkulunkulu kukhathateka labapristi bazalwane. Bakhathathwa yindlu labahlala kuyo, lendlu labahlala kuyo seyincane. Ekukhathatekeni kwabo kufika lokho ukuthi singenta njani kuze sike ukhona ukuthi sive kahle nathi tindzaba taNkulunkulu. Because sisawukhumbula kadzeni nemasontweni akadzeni bekuvele titulo nemabhentshi, kwakuhlalwa phasi nje. Ekuhlaleni phansi ke bazalwane kunetindlela takhona ukuthi nasebagcwala labazalwane nigcina ningasakhona noma ngabe benenele sekita ukuthi nifinyele. Manifinyela kuyenteka sobanjwa ifinyezi, sobanjwa yini loba naloba, nomunye naye sozama kusima kuwe ngenjosa. And bayakhathatheka ke labantu baNkulunkulu lana ukuthi ukhona la imbikweni ye-Elisha umile siyavuma. Kodwa asisakhoni lokukuva thine ngoba sesinaka bese kusibambile timfinyezi nako konke. Sebayafika ke kulesinqumo sekuthi asihambeni siyogawula sitokhona ukuthi sanzise lendlu yaNkulunkulu. Nabahamba basaya kuyogawula, uthi omunye wabo asingamshiyi Elisha, uyamfikela uyamcela uthi ngicela sihambe nawe. Elisha nge-understanda tintfo taNkulunkulu ukuthi ngeke sitende tintfo taNkulunkulu uma Jesu angekho. Uthi Elisha ngitawuhamba nani. Nalokutawenteka embili, kutawenteka umuntu waNkulunkulu akhone ukuthi asirescuishe kuleto dimo. Dafishane bazalwane lengikulandzile nalengikutfolile kule live laNkulunkulu. Kuyenteka emphefumulweni yethu ukhande ukuthi sesibancane kuNkulunkulu, ekukhoneni kaNkulunkulu sesibancane, sesinciphile. Ukhulumile lomunye khona nyalo lapha ngembili ukuthi kuyenteka some kubite ukuthi sifune Jesu lomunye entotaka nemandla latawuhlala agobhoda njalo njalo. Nakulesikhathi kulesimo salamadvodza ngosiyandawa lendlu useyincane. Nawukhumbula kahle lendlu laNkulunkulu ebazalwane lithi thine silithempeli laNkulunkulu lekufanele siligcine thine lingcwele. Uma ngabe le thempeli ke laNkulunkulu selilincane lingasakhoni nalokuthi kwenteke tintfo emoyeni sewehlile phela wena, kuyenteka kwesinye isikhathi sokuyalala ungakathandazi ngisho ukuthandaza because seyincane lendlu yaNkulunkulu. NoNkulunkulu sewehlisile budlelwane bakho noNkulunkulu sebuncane sebehlile. Phuma-ke uyawugawula utawukhona lokuthi ukhona kwakha lendlu yaNkulunkulu
Uyafundzisa lokho kuyasifundisa nge-breast cancer uthi kuyembathwa. Angeke uhambe ungene. Namoya ngekhathi uyembathiswa. Nakulesikhathi-ke bazalwane, namazembe lokukhulunywa ngawo. Sinangekhathi, kufana nesinyalo sesisehlathini sike ugawula. Hallelujah. Sike ugawula, uloyo uphethe izembe lakhe. Ungenteka uliphethe izembe lehlabelela, but awufuni ukulisebenzisa. Uphethe izembe kumbe lekuthandaza. Ngoba siwaphethe ehlukene awafanani. Kunalamanye lokwenza bagabha ngawo ini lokhu nabahlathela inhloko. Lamanye ashaya tinkuni, naletinkuni khona nongeke umsebenzisele izemzelo setinkuni. Awaningani awafanani bazalwane. Kangangoba nasesiphethe lamazembe ethu, sikunani lihlathi lesikulo ngekhathi, sike ugawula. Sebenzisa phela leli zembe loliphethe. Ungabese uyaligodla. Uze uthi noma masuku kule viki eliphelile, anivele nihlabela kanjena yini bazalwane. Asifuni nokusebenzisa namazembe uNkulunkulu lasinike wona ukuthi sihambe siyogawula ngawo. Mina ngitawubekisa ngawuningi. Wini liyakuthanda ukuhlabelela ngami. Wini liyakuthanda ukushaya ibhithi. And angeke ngiyishaye le bhithi uma ndayithatha le bhithi ngiyifukule. Angeke ngiphilise namlogulayo. Le bhithi ngeke imeke namlokhathatekile akusuke ekhathateke. But uma le bhithi ndayithatha bese ngithi Nkosi ngisayishaya le instrument. Lologulayo akaphili. Ndiyakhulunyiswa letinto ebazalwane. Naleli zembe ke loliphethe. Ngoba lomunye uphathembele ukuthi anyusele nalibandla lakwaZombothi. But izembe lakhe akafuni kuliloda. Ngoba uma ungalisebenzisi leli zembe bazalwane, likaba blunt. Angeke libe sharp leli zembe lakho. Asiwasebenziseni lamazembe uNkulunkulu lawabekela kithi lasinike wona ukuthi siwasebenzise. Kulesinye isikhathi ukunike ukuthi thandazela logulayo aphile. But angene umuntu waNkulunkulu agula, phithe aphume sona agula, bathi khona uphethe lezembe wena. Lathi uNkulunkulu utalisebenzisela ukuthi logulayo utakapa ngalo aphile logulayo. Asiwasebenziseni bazalwane lamazembe uNkulunkulu lasinike wona. Lihlathi lethu ngilo leli lesikulo nyana. Leli hlathi leli lesingena kulo lapha ngekhathi. Ngilo leli kude lelinye ihlathi lesawukhona kuyogawula khona kuze kukhule nami umuntu lona ngekhathi lo yindlu yaNkulunkulu. Lendlu yaNkulunkulu itawukhula uma thina sitawuthatha i-initiative ukuthi nangisebenzisela kami lizembe nami kuphelele nalomunye asho njalo. Kangangoba lomunye angathi nangabe kumbe sibeke itimvo kanje. Athi wonke umuntu afunge athi angifuni kwehle ngakini. Nalomunye athi angifuni kwehle ngakini. Kuyawumangalisa bazalwane into leyawuthuma kule hlathi lakaZombothi le-Apostolic Faith Church leSinebuka. Utaba netimvo uNkulunkulu lakawutela letiyawumangalisa kumbe lamanye branch ethu kumbe lebantu bemawo lebebabona itolo ye-Apostolic Faith Church bayathi bathi nasawusebenzisa kahle lamazembe uNkulunkulu lasinike wona ngamunye nangamunye kuyawuphuma tinto letiyawufike timangalise umhlaba. Haleluya. Lithi-ke leli laNkulunkulu basaphuma baya lehlathini. Uthi lo muntu wangu uyambulela lo muntu ukuthi asingahambi sona. Ngeke bazalwane sikhona ukwasebenzisa lamazembe Jesu nakangekho. Jesu asimbembeni abe khona. Kuze sikukhona ukusebenzisa lamazembe ngendlela efanele. Ngoba lelinye utaliphatha manje ulisebenzise kabi. So Jesu nguye utakunika ngendlela yokuthi ulisebenzise njani leli zembe loliphethe. Nebenkunike lona ukuthi wena nawufika ehlathini le-Apostolic Faith Church utalisebenzisa kanje. Athi uNkulunkulu ngikubusisile, thatha nawo uhambe uyosika labahluphekile. Kuleli ehlathi utawuphanda kunebantu labahluphekile. Uthi wena awuminengele. Lezembe lakho utawujika nalo uyayibona incwadi ngoba kade kusabhala incwadi. Incwadi beyifakwa lakhathi ivalwe envelope.
le ncwadi ifike le la iyakhona kukhanje ukuthi ngishayisile noma umnikade ayikamfuni noma ke imtholile kumbe akayiboni ijike le ncwadi ibuyele enkosini yawuba kanjani uthi uNkulunkulu uphathisile wafike wangasebenzisi akuthathe uhambe ujike soyifile phela bekakunikile uNkulunkulu ukuthi sebenzisi wajika nawe yokusebenzisa ukuleyo ncwadi akuvule bazalwane lezi ncwadi sifunde ukuthi uNkulunkulu uthini uma sithe uhamba bazalwane sithi ehlathini ngenjoye ukuthi sifuna ukukhulisa uNkulunkulu akekho noyafike anceke nasangenile la ngekhasi haleluya wonke umuntu uyobe athi ukuthi lami lizembe nani nami ngitalisebenzisa ngalokungentuli bese siyaphuma bazalwane siphume simnandi sihambe sihlwabula liviki lonke lithi kakhulu leli viki bazalwane ukuthi singaba abantu la start noma ke sesifikile la ehlathini nani loluthungo uyalibona kubeni nawe uyayigawula uthi ayita ubona unabantu abakuphathi izembe lefana nale lapho labantu lapho lothungo lobebele lishaywe nguwe but now ukushiya wena kusho ukuthi konke sekuyafa because of you sesiyawa lesikali siwiswa nguwe ngakuwe siyawa uNkulunkulu asisike bazalwane singavumi ngoba ngisho naletikhathi lesesikudo letikhathi setithi thatha lizembe lakho uhambe ugawule sekude bazalwane sikhathi inyalo sekwekuthi ungathi hayi la uye kubone ngalelinye ilanga sekude leso sikhathi ngoba inyalo sesihambe nakudlapha nje uphume uya edolobheni ungasabuyi ekhaya uyawusebenzisa nini ke lezembe lakho wena uma usetawuthi hayi la uye kubona sikhathi saNkulunkulu bazalwane kula Bhayibhelini ngale New Testament unyaka sikhathi saNkulunkulu so lesikhathi nawusitholile nyalo yendisisa nyalo unganeli likusasa ngoba likusasa akusilo lakho futhi awulathi likuphathelene utawusenye indaba ulayithathile Apostolic Faith Church utohlanganyela ukhande ukuthi awukhombe enye sesiyagulela legulelwa so uthumbekile so yekuphikula awusakhonanga ukubuya usebenzise lelizembe lakho uNkulunkulu lakunikete lona Kakhishane nje bazalwane uNkulunkulu asilumemeni nangabe siyokwenza umsebenzi wakhe nasimema uNkulunkulu bazalwane utasinika idirection utasinika uNkulunkulu indlela yokuthi kasendele izinto kanje kuze kutokhona uqonze izinto kulunge izinto kuphile abantu nana ibandla lelamkhathini litawukhula liphile lisibe ngoba libonile sisebenzisa namazembe ethu ngendlela aze athenene kubo bona lapha athi ngifuna kufanele namake banibani ngoba mina ngibonile make ngiyathanda mina nakenda kanje ngiyathanda nakenda kanje unisebenzise kahle lezembe lomntana wakhona nokulibona ingakho lo mntana sekafuna kufana nawe akafuni wena sifu sakho ufuna naye info loyiphethe niyo lemente ufuna lokuthi afanane nawe lithi ke lendlela uNkulunkulu uyavakala umuntu waNkulunkulu liyanyomuka lizembe linyomuka empilini wami malinyomuka kulomphili uyamemeta kakhulu uyakhala uthi lizembe lebantu bengilebolekile haleluya phela sibonekiwe yabazalwane nomthimba lesikulo awusiwo wethu sibonekiwe lomthimba lesikulo asiwuphatheni kahle noma ngabe besekwenteka thinto kumbe kuyanyomuka lelo zembe lelinyomukayo ngandlela thide kumbe netimo thide asimemetheni uthi Nkosi sisinte nami lesengilahlekile la sanda saJesu kuphela lesaweluleka siguqule simo bazalwane setimpilo tethu lithi livula uNkulunkulu wathatha lugogo loluthi waphakamisa lelizembe laseliyantanda soyalithatha umnikati walo lelisemlungweni haleluya sanda saJesu kuphela leselulekile selulekela thina njengebantwana bakhe nguJesu kuphela bazalwane lesathi noma singawa nasikhala simemeka sithi Nkosi nami mina nguJesu kuphela lo tawukhona
ukuthi asenyule lapho sikhona khona bese siyakhona kubuya endleleni yaNkulunkulu siqhubeke simsebentele uNkulunkulu ngendlela lefanele. Simo sethu bazalwane lesikuso kulamalanga asibambisiseni lesiphethe etandleni tethu. Sigawule ngalesiphethe etandleni tethu. uNkulunkulu uyawusisita yena nguye uyawusilayela ukuthi songenile ehlathini wena bani bheka le wena bani bheka le sithi nase siyibuthisa tonke letinqumbi sesibeke ndzawonye bese sekwenteka nakho lokwenteke namuhla. Lokuthi ngisho uhlabelela uzwe ukuthi ngisenkonzweni. Hayi nokungathi sifuqiwe kwathiwa hambani niyesontweni noma besishayo uthambani niyesontweni. Uma ngabe uNkulunkulu anathi simnqusile masisuka emakhaya ukuthi yenkosi sisahamba babe siyakulele yahlathi siyogawula sikhombise babe letinfungo lemele sithi gawule namuhla sitokhona ukukhulisa lethempeli lakho sitokhona ukwakhela Nkosi lendlu yakho. Inkosi mayisibusise bazalwane egameni laJesu Kristu lophilako kuze kube phakade. Ibusise Inkosi kuzo neshunyela kulidlayo. Amen. Lo mlayeto obolethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombodze Media.